Yama yetiefo akwa ba na Africa sebo no yemfa emu enchiremu ensom ye netiefo na ye de awerehosam ana ensom mu ntitumirika bra Facebook no so ye kita videos and pictures of inogan de wohwa enhwe na wi wani so wa enye no eno ana ye de eba besom wei na abusua ka sebo no emu enchiremu enie awerehosam ye de ensom mo ene se kan kwanhia ana ena no pe wabra na nwotwe abo atimi asie ewo ase mienua any twifo praso kwantempo no eso ye kasai wo pani ani din aba betodwa wonya 35 years wone ne baba mu a wonya mfinhia enson ye kasai wo mato ya no ewo ensiedo a aya rehosem papa na amanebo no ekiremu ese papa e wone ne yire ayefa ne se Rita enti wo 32 years wono so woda baby a ano ode papa ewo St Francis eye Xavier Hospital ewo Asemfosu na amanebo no emunie abusuafo no ena no pay wabra na bobesa na nwotwe ana eye Samuel enti wono ananya 32 years no 35 years ana na yire Rita enti wono so 32 years ene wo mo baba mu a wanya mfinhia enso 7 years ne din ede Ivan Kwadwo Oben wo mo ati moto so a wo mo ekwafuom na wabra wo mo ani kire afuom kwan so no ana Toyota Hilux eye pick up ibi and registration number eye GW 4541-22 washankani a wotwe ne din ede Ebenezer Bentum wono so nipa ba kote ne nkyɛn emirika tenta wode wo sa kwantempo no so no wotwiye ede fa abusuafo a ati moto so akwa yie anasa akwafuom etwifa wo mo so aye kasai wayam bema no ene ne ba no goso eku wo mo a maame no so ba bia woda no ene enyan pam na amanebone akiremu ese sani washankane no mirika tenta na wode no woye no ho hwia na enye ye efrise na sa wode wani kirem woye twifo praso kwantempo no so a ehona na washankane no wofiri eba na ni kirem Asemfosu ana eye Royal Motorbike no so na busuafo ne teso no so efiri asen ademra ede nani akirem nienua eye kwantempo no eso na eno na ye kasa no washankane mirika tenta wode enti watimi atwi ede afa kirese busuafo so a wakum papa no 35 years ana wakum ne ba 7 years ana ma Rita enti 32 so ba bia woda no agise Yesu bam na a police fa wonom ewo Central North Regional MTTD Command Asemfosu ete ye no ana ASP Wonder Limo wone ne mrantie etu mirika tente kopie mu ewo sin honom a yetimi atabiri ka no ede afiri kwam na busua wo ba yen Facebook no so a ene akwanhia no Facebook ho no ene picture no guso na de ka na ye de na ene ka amponie na ebeye moto kofi aya na wo show moto no so ma se ho no mo a enti abuso ba yen Facebook no so a na de ka ampo ye ni na de moto so ba de eno ene san na eno na ya we ho sam atrese anya sam keto ane ka sai wo shankani no a wadi awuo no Ebenezer Bentum ne peche kodi aposifo ensam wo mo a ejina ho bie eyewitnesses ene bystanders no ejebre ekirekire mu kakra sani akwanhia no sisi ye ede kire DLFM ensem trefo emu nsem nie no pa we ya sole na ye de me na mesinya brother ba ko ya se ye ko fo makoya me ma na eduma biama nti ya ko na me hu se bla no so mo to so o to bia nti ye de edi kanja jemla ye ko do na ye do afo no anche be 10 minutes time nti ye wo so ba ke ti se bibia pin mo se gran ye ko de numa de koro nti ye twa na bibi ka che se ne sa dia yan so ne de yan ko hwa de koro nti ye ko do na che se ye ka ne moto na nya crash accident ye ko jina hono ma yenya kampo jeje jina hono ma so lucky ne ho se ka bi fun ni eba let's stop for car ni esi ni pa ni na Africa ni na che so na me yere na mo ko ta brava ko na ta brand de ko fun wana brand de sai na media na ka papa na ma ya do mo fota wa wa ni ya pa na mo ni pa o ni ya na pa o so na pa ni ko do no na mo se be ma no so ya ma na di ko do so Francis the father man who say am pa ni ko ni se ni ni na di sai anya ba 10 minutes ya na mo sa ba ta se ma no so asa the phone ko ma ya na ma ko one of them na o Jesus mi so e familia o bia ni ko ma fi ko mo ya sana bi ya ko na ye pick up Toyota Hilux
Tina, the Busa and Confonde, no more, strangers. But you Busa will not say, Sam, Omoya Bangama, so I'm the castle now, Omoya around, so more branch and over to grass. Confonde, Namani Mutani, Ravenina, and so you mean, at the Shaka, and one Nana, Quasin Francis, Nabuena, Ladders, Bancos, Mokana, Enti ebusuafo ni ayeti ye eye won mu a akwanhia no esiye na wo mo egina hobie ewo ase nuanua ene asen anase ase nuanua ene twifo praso kwantempo no eso a ye kasa Toyota Hilux and a registration number eye GW 4541-22 wo kum nipa mienu a aye hu se nwuram emu nsam na busua watie no ye gusua eto akasebo no so ane ye gyina mu awa wahwesem mu na krabeto DL kasebo pono so anop awian mu ekyirem se sesi amekese no eja ato circle odona ewon kabupure matema esie no stores makoma be de se tunum 15 strategies na nyina da ahyese edwira be na nkra ne kyirem se eja ne hyase anope papa na eja yi hyase a sesi amekese no stores ahodo mpotem ho no modde ne nyina da ahye kra na nipa ba modde na ni kotu awisie ekohu eja ne bi ekyirem se baby eja ne toye no Ghana fo beka na nsem ho ebeto dwa ekyirem se eye sakre ekomokompotem ho no no eja bi to ho no manyasem kuma ma de hye binom eden nyina da ehye na omu kyirem se baby eja ne toye no eben sampotem pepepe ne jai anopen so ebi asan esie no odum judgment ekwa wo moden akopiem potem ho ma sia mekese de wona wo moden atimi aso eja na no isia mekese eja ne de edum kran na wode mu kyirem se stores na ahye no enyasem kwane momu no ka mo ho anya ha pe anka sakre potem ho no modde stores ahodo potem ho no kaja ba kumpo nka anka ne nyina betimi ahye se edwira be no odum judgment ekwo no bi ekyirem se sia mekese no omodi afuto e de maga na dehia wonom wo cycle don na ho dem say wonom ahwe mo ho yefri say na mo hunu say illegal connections bi ekwaso kwamfa so a wonom atwen na mkane no enkwaye kura avin so botumi a womaden e de gas bi e de aya aduane owie pe onum no na dam tititim so dodo wan so eye nuadan na wagade ase wonom apane ba bi akwakwatena o temi se sa na mo na omuto nso mo nyan pa bedu ba bi no ba kwafa how party abai je bi e bebeto ho no mo no o bi mpo no mo nu entumi anso ana okram dodum judgment ekonomu pani ba ko jemre ene sentafo kasa na o kire mu sei eje na to ne do no susu sei illegal connection ni bi ka na afin so ekwan hodo a mo fa so etwen na mkane ahodo de ko amutan mu ena gas ahodo a mo so siso amundum no ka ho bi na esi amekese no eja no ato sekro jemre ene sentafo kire nsema ahodo ene akọ ahodo mo fa mu ansa wonom etunu edum eja no. Yes, that's what I was telling the fact that it's illegal connection. When we get to fight a fire like this, immediately we arrive, the first thing we do is to inform UCG to cut power supply to the area so that when we apply water on the fire, we don't stand the risk of electrocution. But with a place like this, the risk will definitely come because if you cut power supply, someone would have probably cut power from somewhere that might not have been cut. Someone would definitely have cut power and connected power from somewhere that might not have been cut. And put our officers at a risk of electrocution because you put up everything. Maybe you think you put up everything, so you are confidently applying water to fight the fire. But I don't know that there might be some illegal connection somewhere, and then she said even though we cut off the power, there was still power. So then the risk of electrocution and the fact that even she saying that they might not be filled, they might be empty, there might still be residues in there that can still cause an explosion. So it becomes difficult that we always advise people that when we say in these structures like this, don't use gas. Ideally, use the charcoal. When you use it, at least they still close the gutter. The charcoal, you can just dispose of the charcoal at, close the gutter. There will be no risk. But someone places a wooden structure and then will still dispose of their charcoal close to where they are staying. And then it takes this time to smother and before you realize you get charcoal. Yes, you can say but obviously it's both domestic and commercial. And this commercial still have alcohol, yes, alcohol can spark fires. They have feeders in there. Feeders also have gas in there. Feeders are highly combustible material. So we're dealing with a lot. And so kudos to our officer in charge who immediately realized how the fire was spread, not to go for reinforcement, to be able to cut the spread of the fire and then to prevent another. If the fire spread to the warehouse, we would have had much more disaster on our hand. So kudos to the victim for acting proactively. Make sure that the situation that's a lot of savings has been done.
Eni a woti ye odumja adwuma ye kuonum enipa bi omboden ekopie mu ene e wo sakre ba bi agya ne toye no ena mu kire mu sei ebi kura tumi num apetition no de bi asi honom ne wagya ho kwa n'adwuma eye cylinders ahodo a gas wo mi bi nso ne wabie su na okọ ne ba bi o kire mu sei no na kofa agyade ba ese mekesa de hye bebre nada stores ahyenaba Facebook no so DLFM 106.9 de video na to so awoba ubenya bi no ahwe ne behwe stores ahodo ahye na se de asase tam ne da ho no ma se be park so emu nkyere mu ene yede asom yoko de asensi sakre bi mu nie na Kwadwo wonim se apetition wo ho se upese wo hu no se eye papa pa na se yemfra mu a wodi guje mu a etimi so yes enti apetition no se eye papa eye flammable yede soja apetition so be biesu aso esi wo sande enya de pa dabi se ubi apetition so na se si ho no mu a etise na ewa bie petrol so ne si ho okay emra na me ne me wo fa pa abobo no ansa e wa mama nsum no okay ye noa ensa ne wie na se pese hu no se ensa no ano oden na ye bete so kakra ye sa kakra gujem ubosa agi gum enu nti na mrante ndi gu ombo ano ombo no e shoot seja kofi video no we afri ho nka da so ananka ja etiefo ne hu asem a ye kan minnim se video no wo pe o hwa atete pa be ko unse na nsen ye beto dwa se kumok sekre ho anso ejeri bia to ho no ma stores e hye nya asem kuma krachi bi kura be kan se ne sika be ye de se 1 billion ahye ewo ho no ma anya asem kuma kura na ko mani akofa wa dansen na ho hwe ba bia manfo bi tete ewo mpotem ho no mo na itu ba bia okon asetene mu ayede ama bi no mo ho no mo no nua no nua dan kwa na mo tete mo ti se gya no nya ba bi so de okon untumi stop gya no ne we yemfa na asema odum gya adwuma yeku no fi so mo ho anya hade a anka ye ntia asem kura ka se de yehu se structures a hyehye na ye dunum pe no okon ka we de ebesene because ho no mo no hwe stores ahodo amanfo asisi na mo tetena mu ni ade na okon ni nyina ye nua dan kwa Kwadwo se ewia so ho se wo de utipa ye edwa abusuafo aso mu na se okowura emergency a ana auto utipa na etotwene obi house se na obi de sanity ana ensem bi se no Kwadwo baby ye dreameti an shada nya me nwanwa onti azie den haye kwan ho ana gbo onyi we na haye kwan ho minti min kama se mbebre na de metimi aka ne se Awurade asemani monyam maybe so kire mebe ro kire edin sanity ana silver enya maybe so kire mebe ro kire ana silver ta abo pa Mr. Silver papa ro na oba abo ma me ye kwan ho ye ntimi kan se mbebre Kwadwo na de betimi aka ne se Awurade asemani monyam se kofitela no hu se oti se edin mebe wo mu no na onimi se bia madam ena obo nyomo nti na o se mavis no ni pa bonfo enti Kwadwo haye kwan ho haye kwan ne kwan ho aka how many days ni akoto aba okon hwe ne fo ne dia 26 da bio 26 endu 25 level asate kra sa ati we are in number 23 bio aswate enti ene na haye kwan ho Kwadwo mento aso okoko anim meto akase ebo no so akomani mu bra Facebook no so ye Awurade Kwadwo kase ebo no awia se ne Ghana fo se kase ebo na kwese opusu nyaka nyaka na eye wo so dota wo nsura kurekere kase ebo ana awia yi ye de emamo DLFM 106.9 na emu de se anoma nam Kwadwo se kase ebo na ye official It's official. DLFM 106.9. Yet what can say about so akwa anymore. Ghana fo nyina beka ye a November bosome no ne da na to so edu ensia. Sada na eyefiada. Evensia mpenu ene edumienu. Mechire 16th November 2012. Ana beto odwa se sabre no wopani a. Ebre bi na woboma mpani dada John Ejekum Kufo. E kire dom se mampani abedi e kire. Eye yewura Aliu Mahama ebeto dwa se watwa yanom ewo ensiedo na awreho sem papa busa se na 2012 we de wode nsam na mo na Alhaji Aliu Mahama de wo yare da ban na busuanfo de beto dwa kirem se wo ya no anche saa wokoda akolebu aban asabia nenso no ba mo wuo Awurade wote se Fabio Cannavaro wo body defense wo pona no a wo ye den wo bebu nam na no na saa awreho sem beto dwa no Ghana for we so yeso agyan yeso satamre senyom na ye kasa yi emra se badwani a wono ati abanwa so e wo yandi
Honorable Farouk Aliu Mahama ne papa ene former vice president what they to da akyerem say abusuafo no nhyehyɛ bi sɛ samanpa ane eto ne bedin eno nti wo mo papa Alhaji Aliu Mahama the late no wo mo hwɛ sɛ wo mbɛyɛ ne nkaidum statue de asi yandi run about to be yandi kropo no emu a ɛhɔ na ɛsɛfata sɛ wo mo de wo papa no ne statue ebesie na wo motimi de akai no na we no ɛbɛyɛ 11th anniversary efiti bra papa wo ye no kyerɛ sɛ ne mfinhyia edu ɛbaako ana empanifo ebebedi a wo mo de ɛbɛhye na nimonyam na wo mo ekyirem sɛ empanifo atiese montere so abusuafo no ayɛ scouting pa wo mo ene Dr. SK Frimpong ayɛ hwehwɛmu a biebie mu ahunu sɛ run about to be yandi kropo no emu ɛhɔ ana sɛ wo mo de former vice president the late Alhaji Aliu Mahama wo mo de nimfoni no anasa ne start ni si a ɛbɛyɛ comment no wono mo ekyirem sɛ ɛbrɛ no so a Ghana fo nyina no mo nhyɛ no so emfama wonom na wo mo ade atodwa akyerem sɛ saa dwumadie na wo mba bedie 11th anniversary no ɛbɛkɔ so Zongo na Mahama Palace na himfie honom a ana saa dwumadie no ɛbɛkɔ so na afei so wo mo ekyirem sɛ wuduru yandi ene ne mpɔtɛm a yandi kwantempo no ɛka Eastern Corridor Road no ɛho emperifo behwe na wo mo ade ato the late Alhaji Aliu Mahama nti befre no Alhaji Aliu Mahama Street anase Alhaji Aliu Mahama Road yandi Eastern Corridor Road no wo mo de eba beto papa yi na ebra ne ba no honorable Farouk Aliu Mahama wakasa no emunsem ne it's a welcoming news, and as we speak the family and myself are putting together with Dr. Frimpong, SK Frimpong. We have identified a runabout in Yendi. We've started doing the beautification of the runabout, and we're going to put a statue, a befitting statue, Aliu Mahama statue on that runabout and commission it on the 16th of November would be his 11th year since his demise. So on the 16th of April we're going to have a prayer at the Zongo na Mahama Palace, and we'll look at commissioning the road and the commissioning of the statue that have been named after the Aliu Mahama Street in Yendi on the 30th. So it's a welcoming news, and the good people of Yendi are ecstatic. I believe the president and the vice president, I told the president when he visited Yendi, and he was really elated. The vice president was so happy. And the family of the Aliu Mahama, the Zongona Mahama, myself, my siblings, my brothers, my sisters, and my wife and my kids are all happy. At least the legacy of service that our late father contributed to Ghana and the people of Dagbo is something that is worth emulating. Enti ebusuafo ni ayeti yi emrahye bedwani a wote abanya so ede ema wo manfo ni adehia wonom ewo yendi honorable Farouk Aliu Mahama na wotem se ade Ghana ha de 1 minute bia na statue etwam kodo 1 minute bia Ghana na statue etwam a kire se ebe kakra no ofa mountain so a statue nkwa akra ba traffic se omohwe ne bere obebo ye ne mpotem ho no mfa so omonya wono so na wono mo hunu se omoye no na betuma ye nkaidum ede amano eyo wono ma dwen kire bo ade ba kwan e betu mpanifo no fo ne se wo hu betu Ghana ni mpanifo no omo hye ase se omo ntinima bi ase so mana ye timu no wo hu se timamufo no ho to wono ma ade a obeye bia no se nya kura ye nka ho asem ba ko ba se se kom di nipa na be state yes nipa dwene ho a ohun se ombenya wo kesetia enti ye besere wono ma da ye nka se obi ye bibi na ya de pa na ye nka adum di aka na ya de bone na mmom aye o mmrafo mehwe se de fom ne tiansa o matu sa na mo no koyo okon ebe kakra ebe population census statue be do so as Ghana for o ma bia be free mo be say koyo okon say a census ni every 10 years right. So the next census we be na Ghana ha no statue be do so as Ghana for say we fa no asia statue say we ya me ya adoma ye ntena se ma sebe unwu nkwa ansen ya wo de nti e be yesi wa wa ya me a na den na me kra mo de be sen wo no na den akwaduru a obehu sa ba ko wai bi di ato atwene ba bi na de wo de na esi mo ma me hu na se obi adua bode ha metu agu you may be the see sir East Legon potem ha ya be de be si wo I want me de statue be si na ko na ka yefan kwakura na se da bi mesra mo ya mo nye statue okra na onkita mensam say gangster that's right gangster cat mo anya ne saade ya me sama beba be buatu agu DLFM 106.9 ana mo yenso a Kwadwo de wo no oni ko fitela mo de no ya de
Equatorial Guinea papa ne mfoni said it say ho ever tell home near draw home back 400 we dey kemesro and nyam she we dey nkaye bibi dia yes sir and nyam she we dey bibi ni kofitela mesra what dey anka ye be sheda kodwo hu sa led a billboard led na e change colors no anka ye be yesimumu statue ne chananka ye show sa videos no we dey munyi me film ye show sa we poku nyina hu sa me video bi ne si kwan be hadwe Kwadwo praising hallelujah to aso me enko okon ye to akase bo no so ye ni e kire mu e wa tem mantem atififam me kire western of ye matam nim no mapenda da John Dramani Mahama ye frankatuni e de ma endi samanyuko no wakasa de sumbo e de abo MPP amanyuko yi e no mampeni a woteba omanga na benwa so Ghana mampeni na danko akufuado no akase na be de Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ene bi se mampenda da na de enti sumbo ba pa na ode ba no kirim se Ghana fo baka ya ukopem wonchiri ne mpotemu a ehwo ne ho de kokoo no se ekoye pa enti na de hye ni nyinada esika sem nyinada ejine kokoo so nanso mu kirim se produce buying company on PBC adwumako yi omaga na nyina beto dwa so wodem na nka ye pa adwumako to kokoo no mu gina mo nanso ye pa nanso emla Ghana mampeni na danko akufuado behuri etna omaga na benwa so no bomode atena se aya hwe hansa egu PBC adwumako se to me se amekase PBC adwumako no wonom etumi entokoko omaga na mu biom wakasa kirem se adentina Ghana mampeni betena se aya hwe hansa PBC adwumako nagu ene wo kirem se adwumayefo ne na musunu egujam abane pa PBC adwumayeko no ehunu no nyasem kuma o kirem se finse mebre amde ye adwuman se amekase musika nyina kwa ka adwam a enya de a wonom sa etimi aka wonom sika Wampende da John Dramani Mahama ne kasem no kirem se Ghana mampeni na danko akufuado 2016 no beka kire Ghana fo nyina se o ma ye timi ye huna manden sidi ahwe ase o mensen dwa so Ghana de hye nyinada chese ne petrol muntumento o manya ho kire nkwa ne na muntum be hye Ghana fo abo se monto abanfama nanso aba Ghana fo kwoto ye ne amane ya Ghana fo huru no nyasem kumanti wakasa kire Ghana de hye se titiri mu amwenchi moto abana munsisem afiri se Ghana mampeni na dango akufuado wadi Ghana fo hwama pa afiri se PBC adwumako wagu ni se to ena de hye mo chese ne wesen rate no amane amuhu na susunti mamontena se emabra amuhu nen monkwaso ahunu bi onti afiwe abato afinde mo bo amade ato abana mkokromete no mo fa tim so fa mendi se me amayuko no ba pe sa kiramba pa betumi aba my Ghana so empunto atimi akọ de my Ghana ma Abraham Yemampeni, produce buying company. Ofa cocoa omoto wa Ghana had 30% of Ghana cocoa 2016. Produce buying company and a toy. And that's what they said Jumanoi. Oma say no a group bosom dunie yetimintu a worker for workers maker. Ezu ehwehwemu ayaye ene se abato aye betui ade baako a ewo Ghana fo adwemu ene Ghana sikasem ne etoso mienu ene ejuma eni ho sa nyoma mienu ene ye nyoma mienu a Ghana fo ene maburu obia eye ohaw ema Ghana ni bia enti ne wose eye nse yebuse ye ho se ya sesena no etesen ekoyi anase ekoyi Enchi kwa muna mibi samo. Mese mwasetina ekoye anase ekoye. Ekoye. Manante Ghana henyi na nipa no dodoa mebusa sasemi obiasi ekoye. Enso mune mse ekoye ma nipa kitu ebi. Nipa kitu ebi de ekoye ma omo. Eni a woti ye yomampende do ya frankatuni Edema endi samayoko no mampenda da John Dramani Mahama ne kwakra mu no ena wasa kire mi say Ghana mampeni na adodanko akufu ado na afins na bedi akire Dr. Alhaji Mahmud Bawumia ebe ka kire adehia wonmo enchi say e kwantempo eda enchi ekopim elubo no nso wombesiesie kwan kama pade amadehia no na sia me no kese ye kwan da so de ete efitim na mbetena banwa so ni wo kire mi say endi Ghana mampeni na adodanko akufu ado watumi atena se ayanhwe hasa dada adehia One more engine and another trenkunja. Edisi wonom. O chemse sana motu a Ghana mampeni tu na ya pa every say. E ba ne sense kontompo ahye Ghana mampeni na dango kufado manti. Omma de so betumi atwe ne ho de free sana motu no wasaka se chirem say. Adehia mu wenche montu aba no fama no ba pe sa kwantempo na ase no. Obesi esi ni ade mo nso so akwane badi hu sensem. Akoye pa de amadehia wonom wo enchi. We de enye ntokwa enye ntawantawa enye bibia sedi anana kan no e wo se ye nyina ye di abotre ne ekoto aba no enso ansa ne bekoto aba no e wo se
yebisa ye ho enwoma bi ebise aban eba na sede ene se ebema wasitna ayeyie enye sa enti ne wo ho ne se NDC aban ena na ewo so 2016 NDC aban na ewo so na sabre no yenuanomo Nana Akufo-Addo ni baomia omo ba ya omo se Ghana yeden na ahokyere ewo ho na nipa ebre na NDC enima mambo NDC entimi hwe oman no so enti Ghana for ento emma omo senebe ya omo ba ombetete enyoma bo so enye sa nom kan omo aka se petrol boy den drivers entimi to enti omo ba ombete petrol so enye sa om se duane bo den enti omba ombete so enye sa om se dollar no yesi de na ye hata enti omo ba ombe sie de no se na be ya eni dollar be ye pe enye sa nom kan ezu enti asamba kwa e wosi ebusa e ho se ye koto abai ene se ye hwe ya setena ne eto abapa enti Elubu road aka se brace akwa no aka ye wie ya che enso ebia nyame hihye se NDC ene be wie sa akwa no na me ogidi se nyame adom NDC ebedi nkunim ewa batuo no na yedi nkunim wa batuo no ma sa kwan no ebeye number 1 priority ebeye number 1 road amai eni a woti ye Frankatuni edema NDC amanyoko no omampenda da John Dramani Mahama nene ene yede asumui Yento wi apram to breka se bono eso ewo enkran pumpuni mantamo agya tum kasa fidie DL wo haninsia echiripo enkono na kase bono ye fe no agimensam efresensam no ebi mu odo se chema wontumi cheyi a Kwadwo etofom se tim wo beti Pentecost for praise him hallelujah Yento akase bono so na yenko yanimu a ye bodi awuram ewo NPP wo soro manyuko no emu na Franka Kurani ayamampani abedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wono so ne nto agbakwa akopiem ewo adwira sechire domase ewo asante mantamu a wode ato dwa kirem se wonam na wo tete se Castro nyom ene se Ghana fo bi keka san Dr. Mahmoud Baumia wo bape ene Fulani fo anya power se de ombesi ase nioma ewo krom ha no anya asam getwa na wo kirem asansem a enam montre so ni nyina no NDC fo ana sa afre se e kan fofo nko a na nka adwunantwi abobidie wotirem sanya no kura da no oba obeye mrakete na mra no so no ebeboa ama nananu mu akuafo mwatimi atumpon na Fulanifo adwuma ye esa niema de wompene so na empere so kina wotirem a wasi Fulanifo eye ne nso no mafrese na yire eye bia enu nti eba ne san ana wobetete wo mu nemo na no nkire se wobema Fulanifo kwan ama wo mwatimi adi nsamone ewo krom ha nti sansam na montre so a enipa bi dia propaganda ekekasa han wo ba Fulanifo ebedi nsamone woba Fulanifo betichei ene total emancipation ene freedom for all Fulani wotirem sanya no kureda wode atodwa kirem se waye nhyehyɛ papa ai betimi aboa makuafo nso wo mudwumadie bia wo mudi atimi akon kan nti Ghana fo mote sansam no a momontungu baabi enya de se obema kwan ama Fulanifo edi nsamone ewo mpotem ho na address ekire dumase more than a trimu pa sekaka wuri omoa matise propaganda bisi koso se mebedio manbenya mema Fulanifo abese mufo bigina yentro embaso enti munja chisa propaganda no entuche embaso bra bigina embaso yenyina yankambo na yankoto number 1 baby osono gina hono owana ne bagina munyina mweho ejuma pa gifting doma hajia waye amamunyina Onyandi member of parliament waye ejuma bebre modi neba meso memma no ejuma na wabe ya aka ho monto mano number 1 Ebusuani a eti yeyi eye mampani abedi akire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na wo wie na wo kirem se emfinhia nwotwenie a Ghana fo de to me ema NPP fo no
adwuma wo mo aye no records no eboro NDC fo de bam the entire ye be din kunim no adwuma yaye as MPP yaye adwuma bebre eni mfaso na ebe ma edin kunim o mampanyi mahama se mo kan no baaye obekan kire se nam no nyina asa na akadompe se mo kai dompe nti ye da dum so mo efie nai dompe nti teacher training allowance otwem dompe nti nursing training allowance otwem dompe nti Usha National Ambulance Service eguye National Health Insurance eguye ene osi opese osamba bio opese obabio Usha ejuma yaya in every sector of the economy yaya asino. We have created more jobs, we have built more roads, we have built more railways, we have built more interchanges, we have built more hospitals, we have built more schools, we have built more sports facilities, we have built more libraries, we have built more airports, we have built more sanitation facilities, we have built more courts, we have done more jungle development, we have done gold for oil, we have done digitalization, enti ni nyina eni ayati ye Dr. Alhaji Mahmood Bawumia wono ana oye Frank Ekura ne de ma NPP wo so amanyuko no na eno achi no ana wo hempon a wote abanwa so ewo adwira nanano mo atran konwa berema osai hwede a wotoso emienu wode to dwa na wo kirem se Dr. Alhaji Mahmood Bawumia mo piafo eno so emu nsem a wo hene edi atodwa enie me kai say edrebi atwam ye di wachi ba kumase na obeye program ni wo manchia na ne unuan ya oto nchen Dr. Wontumi our regional chairman na mbeka tell say yewura esukom de adwuraman ensu aye nom no ye nya bi kra ne ya nom na wo hye ye bo say ubeto hwanamo enu na say chinzongo kan en na ye ka say ensu agusu wa adwura ha esukom ba kokora eni adwura ha say yewura ya da wasi bebre ye hwese de wo sitie na we deep thinker what's not na wo dwene kwa chide no wo obi a esenya mishira wo na betra konya kase se Ghana president of the republic enti berema osai hwede anaye oman hene ewo adweso adwura se chireduma se Kwadwo nka yase adwura ne adweso de omoben yase pa nanso emuwa hwe adwura emuwa wodi nkruma kwa obedru na sene berema osai hwede otosum yenu adwura man hene no na eno achi ana DLFM sem trofo tisi domnum ewo adwura ana yesi adwurafo monkasa emfinhia nwatwinie die aban na ye no esomoni ana se ensomoni adwurafo nso nsem ne say school free and insurance and niam bebre ni yehu ewo yani so eti die MPP abaya ama ye ni say ye toma no oba beba me ba be ye de e chesa na adwura ya to ama NDC a che mpumto obi ani wa ye hu afi we ya hu so oba na betima ade aboa ye te to ama oba no ya to ama Alhaji Mahmood Bawumia se me hwe policies ya ode agu kwa mu no a me nam de toto emre atwam no a let say we no kwanya me anim uti we na bebo ye dachi enti adwurafo na akasa no wei ensam a Dr. Alhaji Mahmood Bawumia kopie mu ewo adwura se chireduma se na wo manfo no ede atu edwa yento aso ye to akase bo no so ane ye body awura mu akofale bai ede ma movement for change amanyuku ne Ekogyo alantramaten wakasa de sombo ede abo Ghana mampenen na Adedankwa Akufo-Addo kirem se Ghana mampenen ubetno ma Ghana bedwa so yi ade hye yi hu amane yo Ghana for bre kirem se yesika sem Enquires kram okase na kirem se ne o ma Ghana koko nyina da ni nyina da se bibia ya basa ya bisibisi basa se yan na de ba ko a Kwadwo alantramaten kirem se ha ne ye party trumpo ne se o ma Ghana koko ahodo ayeto no ye ba moden ekwakwaje bosia di fiamono ne o kirem se ye syndicated loan ye kwakwaje ya de ba sika no ye tua no $US ne munti Ghana fo sika ne ba pene mu aya ha sika de ba bai ekuafo ntumi nya sika mpo na wonu madi o jemse za na mo na Ghana mpeni fo tu na ma boni nti Yankopɔ ya dem na afiwe abato odimu se nkoni mpe oba ba sesem pam o kire on se one de Yankopɔ ya dem odimu nkoni ma ono aka se be fa ma Ghana sika na de beto ma Ghana kokon se be Yankwa bosia bo ne kokon e beto no yentimi emfa endi hu dwuma biada wasa ka se kirem se onim de nti Ghana mponi fo ebetimi atena se na kokon Ghana fo ate ni apagya ni nyina de akwa monone e wo bra ma Ghana sikoko betumi de abobra o kirem se no ka hu binti na ma Ghana sika sempo entimi nya na naso nti waka se kirem se
Nyakopa na Ghana for koko e moto aba de man pani oba oba no homade pa mo hom tete madio so ye koko no ba mode de dwuma o maga ne mama o man so yetimi akọ yanim pan odi so na tu dwama kopie mu ahafo matenim na obo nto na o kyerem se Ghana for ade hye mpese mo hotumi tomo na o maje kyerɛ kɔ na nim de amonto aba no fama ono Alan Kwadwo kyeremate firi se o maga na ne da kye ne kan kro de eja no so wasaka se kyerem se wo hwe o maga na koko ya sika aban de atum de amakuafo no kyerem se so a ebizo kopie mu amahodo so a wo kyerem se sika no Omotum akoduru aya $7,960 asika ne mo so papa nanso aba ne Senegal na mampanin ede 3,100 pe ede hye akuafo boton chese we kalabule wasisi akuafo yi pa ni senti musisem na moto aba de man pa oba akuafo nsika sam betumi akoye pa Alan Kwadwo Kyeremate emra kasa aye no emu enkyeremu enie anza gudu wa ndo koko na NDC wọ́n sẹ́ ọmọ dáadáa mọ̀ wíwá ọmọ sẹ́ ọ àtúkọ̀kọ̀ ẹ̀yìn wíwá ọmọ sẹ́ ọmọ màtúbù tí ẹ̀yẹ yìí àdáadáa ń gbọ́n ebi sẹ́ sẹ́ wọ́n hwẹ́ world market price of cocoa a sẹ́sẹ́ kura no ẹ̀kú $7,960 almost $8,000 ní wọ́n hwẹ́ tiẹ̀ dín náà mọ̀ sẹ́sẹ́ ìdí ọmọdé náà mọ̀ a wọ́n mọ̀ ẹ̀kẹ́ mi sẹ́ mẹ́rin náà mi akẹ́sẹ́ mi yẹsisi mo paa yẹsisi mo yẹ tọ́ kókó no a yẹ yẹ fi mu no yẹ fata mo yẹ de ma mo na eti a bẹbi a yẹsisi ẹgbẹ mi ni sẹ kókó yẹn fa dọ́là na ẹ̀tọ́ kókó yẹ di cedis na ẹ̀tọ́ kókó na afidie no aban kókó bi sẹ $2 billion $2 billion ọsẹ mi fa kókó bi sẹ dollars ọkọ̀dí dollars ní ká dọ́là ni yẹn fa ma mo. Tẹ̀lé náà ń gbọ́ yà jẹ́ ọ̀dọ́mọ́ yìí yẹn fọ́ bọ́ọ̀lù sí ni màá ní ẹ̀bí síbi sàmà na sẹ́ ẹ̀bí wọ́n tún yà kókó fọ́ọ̀mù àmì síbi adé náà wọ́n kọ́ ìgbàanù ọ̀hún so ní ọ̀kọ́kọ́ ẹ̀ẹ́dẹ́síà $2 billion ti ẹ̀nà bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú náà sábì ìdẹ́kẹ́ mi yẹn ni. Ẹni a wotie ẹ̀kọ́fọlọ́bà no kura nso na yẹ Frank Atuni ẹ̀dì ma movement for change amanyɔkuo no Alan Kwadwo Kyeremate ẹ̀na wọ́n kyerẹ́ mi sẹ́ ama mpanimfo awdo mabedi o manga na so nyina da kokko akuafo no mabuo mu kom se pon ene matwa o madie nti afo mu nsisem no ba pe akuafo asetem ebe de pa emu nkyeremu ene yade asomwe yentoa awia prem to breka se bo no eso a yenkonkopie mu ewo Asante Mantamu na yenuano mu a wono mu ewo adwumtuo ekuo no mekyere entertainment industries no na wo mu kodi dwuma bi ewo Asante Mantamu a ne nyina no eye kwan a ombefa so na NDC amanyuko no so womo atimi afro abanya no 2024 yi na dwumadie no na ekoso e Asante Mantamu no opani ba ko a yenua pani abeku Agre Santana wo yensam troni an godi ne dwuma e despite media OKFM na abeku Santana ekopie mu e dwumadie nase ana wo kirem se Ghana foi ana yesi ana wo se entro mampani abedi akire Dr. Mahmoud Baumia wedie ani yesi ne den abeku Santana ekire mu se Dr. Alhaji Mahmoud Baumia enamu a wo ye campaign ne nsamu a wo ka bie ni san wo ba obelonchi music streaming app bi ana abeku Santana ekire mu ese se bie bru step de nyado wo konfo ba yenyi nkonya ehunahuna no wono abeku Santana no woye working music industry sese ba anyom to ne sa entertainment no a wonimu asitire na sa asam no a Dr. Mahmoud Baumia kan no yentro na ada na wotire mu a yete Ghana hanomo ana aban we ka se wa launch COVID-19 app na Ghana fo nyina nko ho wokọ no mu a yenwrodo hradasem wotire mu a yeti krom ha ana aban we mampani abedi akire Dr. Baumia eka se wa launch Ghana Post sa Ghana Post no wo ye shankani ana sa waira na sa so be yusu Ghana Post no pa de apɛ direction edo be kwa kopie Jamaica reef wafuom wo se sa ne ma we nyina ne ye na ada bi a mampani abedi akire Dr. Baumia pese wo de dada Ghana for titiri any music industry no enu nti wo kan kofi wo kan na wo de akire Ghana for nyina se sa music streaming application wa mampani abedi akire ka se wa call no wo se eyentro na se Ghana fo di akire a ebe dada wo mo ama eyevoto a Dr. Baumia epentia wo tirem se Africa ha wo pe wo man a wo no music industry ekon kane a Nigeria mpo enye sa de no efiri se
Africa hananya de sasa de ne betimi aboa enu nti emra wote microphone tia wote say Dr. Mahmoud Bawumia ekeka say what the some music streaming app ne ba no se da bi mepi abonten na ma be ka kire Ghana fo nyina say Dr. Bawumia wo di ntro na eye proof Ghana fo di akira ebe wiamo say no de COVID-19 app ene Ghana Post app ne be da mo a eno Ghana ya wiesa no abeku Agri Santana was a war. The biggest music destination in Africa is Nigeria. And you be a MiPROMO music streaming app na mibusamo. Pacho what is Nigeria for mu app be a banya mo streaming yum also. Tro. Na say almost so launch music streaming app. Tro. Munti sa no mo ye Ghana Post app. Busa Uber driver and a Yango driver be say o use sa app na. Adia Google capture the whole world satellite. Adia Google map so you use. Sa na COVID by also my COVID app. Oh, I know my app. Oh, I know. Wait, no more did that mo. Na mo so ma jedi. Na mo ko bom sem tro em ko be bia enye hwe. Eti mamu ma omo fa sa app ni dada won kan jo say digitization. Busa mo sem fa so ben e na obenya film. His Excellency John Dramani Mahama e be bia TV channel a mo yesini nyina ye di local content ni beguso. Wo pesa wo hwe sa channel na utua. Dwumadi a ye wo conference center e won kan. Wo Kumasi no antumi amba. Ye wo dedicated TV channel a wo betumi ahwe. Wo di momo no atua na wo hwe ne live. Asika no beko artist ni ho, e beko producers ho, e beko momo ye no. We ni hihye pa. Ye di agu kwan mu. Eti aya omo dada mu abusa say atem meden menyaso faso. So we have an end-to-end policy programs and ideas that is going to DLFM 106.9. Enti ebusuya eni ayeti ye eye Ghana nsem drone ne din ede abeku Agri Santana wo ana wo chirim se sa music streaming app no eye scam ti Ghana for mu hwe ne ye emu nsem eno no ye free scam ne mu dia ye edi chiremu ewo MPP o sunu kokoko amanyokone ko piem wa National Communications Director ede ma MP amanyokone Richard Nhyiraba wakasa echirem se o magana yetim sese no ndc amanyoko no etu anamo bia nyamianim nukure ni enso anu ye kram na nchiremu nyina ne se ndc amanyoko nde esi o manu so afi we de ento amobɔ ni nyina ekasa for magana ne kankro ne mpunto kwa magana befa so agina so we sikasem no mu chirem se sa wa no 24 hour economy ne de eye scam Ghana for mutum na we na da pa Afrikadam na mpeso mde yo magana ene business opening na denti na okase every say eni zaman yoko ni chezo mba pe o man Ghana sika senya beso agya na sese branding ana o chem so to adwenum no kura bia nim o chem so hwa sa na mo na eni zaman yoko ni twina enti ye nanim akuafo nso 24 akwa na me no o mukwa danwuram anadwudu mienu akwado ana ena o se otapi ebi nsi da o chem si sabi o ma yetim sese no Ghana bebe ye dro no ye dum pempen so ebetima ye 24 hour economy da bida o chem se ni nyina ne so mo maden ade policy ahodo abebu betimi aboa na nnwuma na dika timi aba ansa na 24 hour economy no etimi aba so ni senti o ma no mo ka se kyerem se nnwuma na ka se bi ni ho na be 24 hour economy no adwuma be na wo ba de be ye ansa na sa 24 hour economy no Ghana fo atimi aye o kyerem se sansa hodo a endi zaman yoko ne ka no yentumi na kram wa kyerem se sa policy we no US Montreal se betimi adwuma firi se ho na mo na de economy ni jenna so brane dadanti nnwuma ni nyina da anadwumpo mo ya adwuma na o ma Ghana yetim se no obi ton wacha anadwudu mienu 12 pm no anase am no nkwankwa sore enkoto anwache o chemse nya dwuma da ne senti sanse sema hodo a eye ndi sama yoko ne kan Ghana fo ntum na we na danti moto abade wa mo pe mo ba Ghana fo ba bre pa emu enchire munie John Dramani Mahama edi namwa opeso odi be president na ye ko mu no e kire ye se disuade wu na odi ba o friend 24 hour economy no e ya dada sa policy no enye policy a eye oman ni nyina economic policy ya e kro to say London, Sydney, Paris no mo ene New York no mo no sa e kro a o makọ omanimo a nipa ko wo de bia mo big airport a 24/7 no nipa tu kwan ko ho nipa ba ho na e bia Kwadwo no sa e kro no na na say nipa da mo ba ha say ya na e bon 9 o'clock dey to your shop mu a e bia obi fi amanone na obi do New York and say London na ya kon fried rice shop a obe dey nyadwani ne kwakra mu na Richard Nhyiraba ene yensem kire ni Elvis Kuma Samson edin koma na osan ka kire ne say bomode na to nkra fama wampende da John Dramani Mahama say MP amanyoko ni shepadi agu akwan mu a senyankopɔ ya do na Ghana fo abatom di nkonim pɛ Omaga economy na beso agya naso ba ne panenya 24 economy na wasa kire mu say o pesa obo ne ho mode na ompende da John Dramani Mahama
obegina simpie so no ne omampani abeje Dr. Mahmoud Bawumia ebeye debate so ogine hu di say 24 hour economy betimi abo Ghana de o meye debate na wa mapa de na say 24 hour economy ne de afeli poto na ye koto aba December 7 na nyina ye hunu say NPP na meto ama no anase NDC meto ama no nyina so de say economy no na ehia ye because ye papa John the man Mahama na say ka say economy no na ye nyina so e ma say election ye kuni enti say no na ye nyina so de a ompini so na ye nko say debate ya manfo asre no say ye debate de biada no de akoto asafufro de biada ro de atendie no onyai na ompini so keke we nye ntokako ye ba na wa kire mu eni a woti a national communication director edema MPP amanyokro no Richard Nhyiraba and we kire say 24 hour economy no a scam oni ensem training Elvis Samson Kuma and twetwe nkomo yi yento akase ebo no so anaye ekọ enkofo aman so na se Ghana fo beka yi a na wotwe atwa mo no na eye America man no ekọ abato eso na enipa mienu anachese na wo mudi nkan ewo abato no mu a ene Republican Party ene Democrat ewi akire na Donald Trump eye America mampani dada wo kwotena fie na wasa ba biem awurade akwese Terminator was part 4 no but I'll be back Emma ye kasa America fo ato aba ede ama eye Donald Trump na wotabiri maami ane din ede Kamala Harris ekọ suru no je ni mu efom se tem enti ye kasa aye nkuguo ni anim guase de ama Joe Biden ene kyerese Kamala Harris ya kyerese enya asam kutoa wo na ene abankesiem ewo White House Washington DC ana Donald Trump ene Joe Biden wama kwakosi enkonwa ne nyina no eye kwan a wombefa so a wonomo ebe transfer power eye power transition every eye Joe Biden ho akwakopiem ewo eye Donald Trump ho na busia ba ye Facebook no so a efe pa behwese ne a empenfo mienu sisi ho no ma omo ebo nkomo na Joe Biden de wotim say ye will mine ya mre ana chese Donald Trump so de obua on the gangster card you gangster card pa Donald Trump gangster card na se de omusi bo nkomo no omotai no so fe na Kwadwo eye buro nyaja no omo hye ne wo omo ntam ho na na wanwa kra enkomo na wo mu de ase ja bi esi wo ho kofi bo video ni bi mo se de omo si achia ne fe when they can say peaceful transition of power so we ya brofo yeah ni patuntum ya to aba ne we kura ji Supreme Court na besi ebe kire de we ni wonim sa nkomo ya omo boy sanka ye MPP NDC mpanefo na egbo nkomo ya nka soja fo ejegina omo chi na wonu ya pa na mpokro mbeko se ya to aba we no mienu ahia sei menyi ni ebusia ba Facebook no so a fese mesi broni say wonim say America na the biggest democracy in the world enti wo say ne mo leadership by example say on so okon ye problem ne say na danko Akufo-Addo ene Ghana man pende da John Dramani Mahama nya say omo ya tamfo mo kapa na omo hie kukuam e ma monte me ye hu bi say be betumi abetu futu agu ye ni say omo no omo ya tamfo na tete ye ntem subambo ne omo de tikrom we mo no omo campaign ye America first na so ha no de e osoro ni kire ye first sa na omo dwene no na abusuan efe wo bra wo mo di nkomo no ekwan a ene dakro potin a ese Joe Biden transfer to me no de Donald Trump no mama entie nkomo ni bi Mr. President-elect and former President, thank you. Donald, congratulations. Thank you. And looking forward to having like I said, smooth transition. We can make sure you're accommodated, what you need. We're going to get a chance to talk about some of that today. It's good. Welcome. Thank you very much. And politics is tough, and it's in many cases not a very nice world, but it is a nice world today, and I appreciate it very much. A transition that's so smooth, it'll be as smooth as it can get, and I very much appreciate it. Thank you. You're welcome. Enti ebusuan we no eyenkita hudi a ekoso ewo White House eye Joe Biden ene Donald Trump eda crop ya wo mo eka omo adwena bomu apese yenye transition of power no ana wo mo edi ho enkomoyi na mesi broni bekoso wa ye broni na ya bibifo de ya adwen jai awurade mame enko na afei yen kire adwen kakra nso ewa ha na odo edifritama ano se Ghana for beto aba we say okay we say it's a mistake for Ghanaians to vote for Mahama yo yeah that's it Ebenezer Obo ano say good afternoon wofa
gangster cat mo and was accident again. I am pleading on to drivers to be mindful when driving, especially going into the elections. Any bronya was ashanka for mu heye ana Emmanuel Bewu and was good afternoon wafa. Na news no so dey more than name of Arehosam kakra na wom no say Ghana pioneer. Kofi Parliament was say election is all about policies, not insults. I'm enjoying the news live from Agona Bobikuma in the central region. And I'm a part of one also what they abeng. Na Bismarck Donko. And was this is so sad. This is so sad. Why? Ashenka for. And as in Adamu and also okun. I will have been sir. I dream ben I may have kruma. Was good afternoon. I am watching you live from Kaswa from Ewa Zizi Salon. Was it this is so sad. And I want also what they abeng. Na Kwadwo. Kwadwo praise him. Hallelujah. Me wafa menu buachi yadom. Was it one adwuma efo ni nyina GKM Engineering Company. Was it said one must ye BMU a news no nti wo ntimi nya adwuma no enya asam kotoa. Oh ya da o mase pa. Chia won so. Na wase mi musa wasem. Me wafa se musa wasem. Say adenti ana asa wo mpesa obagia to sa asa me wafa ase ne wo. Ya no e. Oh, so me dey wafa ase ne me ade. Me gitum pa. Mo. Enti ene na wafa wasomu a wo. Wagitum se me wafa ase no. Enu nti Mr. EA Menu Buachi Yadom wafa Chief Executive Officer GKM Engineering Company Limited ewa showman wase wane workers na biye mu pa ewradia wase news no mu de papa se anomanam na dia carrying na no fa mekan we kire ho Kwadwo sa dia ye dia na dia ya na aye o dia ya na aye ebi wo ho se Samson kuma so to nkra bi ma o e wo de fa o nti ye na tifuri ho na ye soro so kuma no dia anantuo kuma nantuo be ma 10 gram Ebusuya happy birthday and confirma Dora. We are level 400 student ewo UPSA. Na we are business administration student. Ene wawoda ene your birthday. So once again happy birthday. And confirma Dora. We are level 400 students. Ewo University of Professional Studies UPSA Accra. We free yen correspondent Elvis Kuma Samson. Entiantia Kwadwo so hu ni na shada kam no na efe tubi den efe tubi efe tubi ene se tubi efe tubi ni di ba ko no efe tubi ene meso min tubi enya sa de tere efe tubi na okoye report school ho no ma na okoye report school ho chese mi se kuma na dia ya na musi ni nti no minim se okoye school UPS dia mi hu ye nka wo ye parliamentary correspondent afa dia what do UPS se na say parliamentarians na mo nkwa adwuma to afa no ho adi ya no ho no mo na sia odi atwanhwira na ho so report bi on fa bi ma yo nti e be sere se ho no birthday ni ba na report ni di akire nti oba no mo ne ho ofa ye chia no ahofe $1 ye chia pa ho ofa kama nti awoda no ye de ka ne say bomoden na di ni yie na ahwe ho so yesu mai kuma yin kase tiano ya no ahwe sane say ho won nya ne so na ate nkase na oyi twi na meka okay mate Kwadwo presi hallelujah na Kwadwo oko Donald Trump and Joe Biden meeting na womo aye no say US your correspondent yeah DLFM annex Yera Charles Mante ewo ho Yera yeda se wa kire meeting no we say this is worth emulating the interaction between President Biden and Donald Trump. This is true understanding of politics. We say empanifo mienu akire say US no the largest democracy in the world and leadership by example no Joe Biden and Donald Trump one mo akire wi ase nyina nti this is what emulating say Ghana yensu den yesua enu nti Kwadwo Yera Charles Mantesi meeting ni koso nyina na what White House no what gate ho say video we no nyina ne nsa no adwuma say ono no okita accreditation akire say wo ye DLFM annex ewo US enti Yera mo apiafo na ya no ama Kamala Harris ate ase se wo no ye gangster card ya wute nkura ewo White House
gate hono mo a Kwadwo oko said ya na aye ha na aye mu enti ewura ya da ase edro bi anka dem na abusua wonim se dwumadie kese bi nso eba so na Kofi bra live show bra oh Kofi bra live show bra Kofi adie we wa hwa ba ma kansa mufro logia na dia logi ana ma logi ekoye deep na akoya sam mufro Kofi boy abusu enti no Logi Entertainment and Rotary Park presents boy enye ni bra enye ni wo de ba yie de boy enti abusu dwumadie bi eba so we no event of the year 2024 na Logi Entertainment and Rotary Park presents the maiden edition of event of the year 2024. This music concert me pato dwumadie no eba so live wo Kumasi na adwumtofo twotworo ni anintine wono mu amafe wonom asa wonom agina stage so anyasam ketua wo ba mene ntasuo saa legendary Daddy Lumba me pato eni anyasam ketua ba yire wo Kumasi papa eni to dwumadie no eba so no adwumtofo akese mo behu wonom Daddy Lumba Charles Kwadwo so aginam ana Black Sheriff so aginam Kofi Kinata aginam Fameye aginam Ken Paluta aginam Wendy Shea and many more me pacho performing no anase dwumadie no be hyasse 25th of December 2024 25th of December 2024 bronya danwa ewo Rotary Park ewo Kumasi na show time no 7 p.m. sharp enti se wanu hode a Daddy Lumba hodomunti ehobeye ma Black Sheriff hodomunti ehobeye ma Kofi Kinata hodomunti wanhwe ehobeye ma Fameye ene Ken Paluta ye Ken Paluta ye ana fenso no Wendy Shea and many others intino dwumadie no fa ho hyem na emom se wo pese wo booki anase wo pese wo to table anase ticket e wo hono mo a frɛ number 0506 677742 0506 677742 ana 0244 602 800 0244 602 800 anase wo pe ticket no so a wo betimi aba DLFM ye ne premises ha e wo North Legon ye ne Wisconsin International University College ni direct opposite anase wo betimi ato ticket online e star 714 star 003 star 4 hash star 714 star 003 star 4 hash na me pacho all networks wo betimi ato ticket no ewo ho na media partner DLFM 106.9 and supported by Logi Travel and Tour enu nti dwumadie no fa ho hyem bi kama pa Daddy Lumba begyina stage so bi mkwadwo saada no mitrete kura meko Kumase ma adwuma yebeko enti abusua ye messages ndo so anwumre ba yebekan meeting at the gangster cat meeting kura wo Okogyeabour Ocran Nhyiraba Kwadwo Sammy B yes also nana adwo silky ene ni team DL hour ya wada compound is up next DL News.